ya gahunda ya dutemberana nyemerera dutemberane Masaka. Masaka umujyi mwiza, umujyi utandukanye, ariko nubwo ari umujyi munini ukaba urimo n'ikigo gikuru cya DP World. Menya neza ko iyi DP World itaraza, Masaka yahoze ari iy'abahinzi, ari iy'abantu batembereramo baje kunywa akantu rimwe na rimwe, nka hano kuri Shamabari, ahantu hatandukanye. Nubwo Masaka ibarirwamo ibintu byinshi byo guhinga, ariko bitavuze yuko mu gihe cyashize no mu gihe cy'ubu ngubu maze gutera imbere cyane. Ubu ngubu ni Masaka isigaye ari umujyi munini cyane, ndetse ukaba hari n'ikigo gikuru cya Majerwa cyangwa se DP World. Ahangaha ni Masaka. Masaka niho hari iterambere rifatika, ndetse hari n'ibigo byinshi bitandukanye byaje Masaka. Ahangaha mureba ni kuri 40, ikigo cy'abana bigiramo. Reka dukomeze hirya tugere ku murenge, tugere hirya y'isoko, ngere isoko murarireba hafi y'umurenge. Masaka ni ahantu hari gutera imbere cyane, ni ahantu wakwifuza gutura ndetse ukabana n'umuryango wawe neza, ahantu hari umutekano uhambaye utasanga ahandi. Masaka ahangaha mureba ntabwo ari hahoze, ubundi hahoze ari icyaro, ariko ubu ngubu ugereranyije n'ubu ngubu naho bigeze, uyu ni umujyi nawe wabona ko ukabona ko ari umujyi uri gutera imbere. Reka tumanuke hepfo gatoya tukwereke uko isoko rihagaze, noneho tumanuke hepfo kuri Majerwa, ahantu hagurishirizwa amamodoka aturutse Dubai Port. Ahangaha iki ni ikigo gikomeye cyane cya Dubai Port. Ahangaha tugeze ni hepfo gatoya y'ibitaro bya Centre de Santé Masaka. Ukamanuka hasi ngire ngo murabona amamodoka menshi cyane, menshi ariko agurishwa ndetse akanakodeshwa. Iki ni ikigo kinini cyane cyatsimbuye Majerwa y'Igikondo. Ubu ngubu Gikondo yose ikazaba yimukiye ahangaha. Ahangaha niho imizigo yose ica iturutse hanze, niho bayidekararira. Ni ikigo kinini koko, ni ikigo kinini gitandukanye n'ibindi bigo, kuko ahangaha niho haca ibintu byose byinshi biturutse hanze y'igihugu. Ahangaha mwibutse yuko kino kigo nubwo turi kukivuga gutyo, ni ikigo kije kuri Masaka kitaramara n'imyaka 10 kibayeho. Iki kigo mureba cyatangiye kubakwa muri 2017, ariko ubu bakaba turi mu 2025. Bivuze yuko gishobora kuba kimaze imyaka 8 kibayeho. Nk'uko mubibona rero, aya ni amakamyo aparitse. Iyi ni imihanda y'iterambere, harimo n'amatara atandukanye meza cyane. Ariya mureba ni amarembo. Tugaruke hino ahangaha, ahantu hari banke bita Bank of Kigali, niho ibarizwa. Twamanuka hepfo gatoya tukahasanga ikigo cya Rwanda Revenue. Ni byinshi, RRN ni byinshi cyane muri kino kigo bibarizwamo, ndetse byinjiza amafaranga menshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane n'abakozi ba Masaka niho basigaye batuye cyane. Kuko kino kigo mureba, uyu ni umuhanda ujyayo. Hano haruguru gatoya ni kuri ya bare mwabonye mu mafoto bita Shamabari. Mwatambika hirya gatoya niho hari amasambu hagenewe, ndetse no mu gace k'inganda. Ahangaha niho i Masaka. Masaka ngire ngo murareba amarembo ya DP World, murareba hepfo gatoya murahabona ikigo gikuru cyane kimeze neza bita Afriprecast. Ahangaha mureba ni mu Bamanzera, ni ku kigo nababwiye cya Centre de Santé. Twatambika hirya gatoya tukagera aho bita ku Nyange. Abenshi mwari musanzwe munywa amaji y'Inyange, munywa amazi y'Inyange, munywa amaji atandukanye, amapome, amayawurute, ni ibintu byinshi mwanywaga ariko mutazi ngo bikorerwa hehe. Ari nayo mpamvu ngomba kubibereka byose uko byakabaye mu
umuhanda umanuka hepfo 19 werekeza ku Nyange, ngira ngo murawureba. Uyu muhanda rero niwe ugera hano ku Nyange, ngira ngo ikigo kinini cyane, ikigo kimaze imyaka myinshi gikora amaji atandukanye, gikora amata meza cyane, amazi meza cyane asa neza asukuye. Ni iki ngiki aho bita ku Nyange. Ahangaha rero niho byose bikorerwa, ni nacyo cyicaro gikuru cy'Inyange. Inyange zose ndakeka wazisanga mu gihugu hose. Inyange ndakeka yaba ari amata y'Inyange, yaba ari amazi y'Inyange, yaba ari ji, yaba ari yawurute, yaba ari ni byinshi cyane bikorerwamo hano, ndetse utapfa no kumenya kuko byinshi usanga hanze y'u Rwanda, cyangwa se hanze mu gihugu, cyangwa se mu gihugu cyo mu Rwanda, hirya no hino mu ntara, mu mujyi wa Kigali cyane n'ahangaha biba biturutse hano ku Nyange. Uyu muhanda mureba rero ni umwe wa 19 kugera ku Murindi. Ahangaha rero ni hagati na hagati aho Inyange ibarizwa. N'ahangaha umukeka mubona ko hameze neza rwose, harakeye cyane. Noneho reka dukomeze kuri uyu muhanda ukomeza uzamuka aho mukunda kwita kuri FPR Rusororo. Ahangaha ngira ngo murahareba, ni hamwe hari amazu y'icyerekezo, ari amazu ya R1 plus. This is a building bro. Iyi nizo nyubako mureba, iyi nyubako uko muri zireba zose zirageretse. Noneho tukugeze mu kigo gikuru, mu kigo gikomeye cyane cya FPR. N'ahangaha ibarizwa, n'ahangaha ikorera utuntu twayo yipoye, yimereye neza kabisa. Ari nacyo kigo cyiza cyane, ari nayo nyubako imeze neza cyane. Irasa neza kuko ngira ngo murabyirebera, ndi kubibereka mu mafoto no mu mashusho. Ni ikigo kimeze neza cyane. Mbibutse yuko kino kigo gituye mu murenge wa Rusororo, ariko mwibuke yuko ari mu karere ka Gasabo. Kino kigo kiri mu karere ka Gasabo, ni ikigo cyiza cyane kitikoraho, ni ikigo kimeze neza cyane, ngira murakireba kabisa. Kino kigo ukuntu giteye cyane ubwacyo, hari abasanzwe bakibona ariko batakirebera nko mu kirere, batareba ubwiza burimo. Kino kigo mureba, wenda nyangane kuba ndi kucyita ikigo nuko nyine ariko mbibona. Iyi nyubako mureba, kuko iyi nyubako murabona imihanda irimo iratangaje kabisa, ikaba ituranye n'amazu meza cyane ari ku ruhande, zengurutse n'imihanda myiza cyane. Nizere ko kano gace murakazi, kari inyuma y'umurenge wa Rusororo. Hano hantu rero ni ahantu heza cyane, hari n'ibibanza byiza cyane. Mbibutse yuko ukeneye no kugura ikibanza cyiza, ukeneye kugura ikibanza kimeze neza, kiri ahantu hatekanye, waza ahangaha ukirebera ikibanza gisa neza cyane, kiri ahantu heza hari umuhanda, ukaba wagura ikibanza kimeze neza. Murabona inyubako zihari zose mureba zirageretse bro, zose zirageretse. Twagera hano murabona kino ni ikibuga bakoreramo, kino ni ikibuga bari gusiza. Hano murabona ahangaha ni Gasabo ku Murindi, murahabona ahangaha hose. Ni ahantu hari inyubako z'iterambere kabisa. Niba mwibutse yuko hano hose turi hafi y'Umurindi, hafi yo kwa Gasogi. Ngire ngo muramuzi, yaramamaye cyane. Iyo bavuze Gasogi muhita mwumva keshi KNC. Umuntu ufite televiziyo 1, ufite na radio 1, ndetse ufite n'ikipe y'umupira ikina umupira. Murayibona rero, ibi ni ibibaya bikikije hamwe hano i Masaka, ni ibibaya byiza cyane. Murabona hano ni Nyakariro nayo iri hafi y'umurenge, iri hafi ya Masaka, kuko yo ituye hano hafi Rwamagana hino, ariko iteganye na Kabuga neza. Ntabwo ari Rwamagana kuye. Murabibona neza ko ari ahantu hafi cyane, ariko akaba ari n'umujyi mwiza cyane, umujyi usa neza, ndetse wawe nawe ubwawe waturamo, nawe ubwawe waza ukiturira ahantu heza, nawe wakunda. Ahangaha murahabona cyane, ni sawa cyane. Hano hantu
ni sawa cyane. Reka mbereke noneho ahantu mperereye, aho ibingibi byose mbikorera ni hano kuri King Faisal Hospital Rwanda, niho mba nibereye mbikorera 5/5. Icyo ukeneye cyose, buri kimwe cyose aho mba nakujyanye, aho tuba twatembereye ahantu hose mu gihugu no hanze y'u Rwanda nzajya mahageza. Mbibutse yuko mugomba gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro byinshi cyangwa se muri gahunda ya dutemberane mugomba